A beautiful woman. Na anope ya beji exclusive details. Mo mo join you on Facebook page. Oba no ne pictures won the bedroom ni bibiam na yentie oba ne mame. Now this is how I therefore post sa picture we mame. Video we. Therefore a heart na kromfo no fa so wura oba ne dem. Na ente mo wo fie no Obianya very, very careful. Now look at it. A hole. And one mu jackie be a year is it passing guard and wait that dear na ye de burglar proof no and I just say ye de eba be room. And today is the burglar proof ye de window just say one more guard the hole. No mu jackie and no mu biem no mu bo ra dem to wait and any part that's need to be room. Abusafo yentie oba no maame ebra nsatwofo ne di nkomo me ka chera de se me danase asedan koma osu nyankopon de awade. Okay, now oba no okay obolo what way ye hwan abusafo na ko hodi bi 87.9. Okay now yentie Dr. Mensa sia de ye danyamianse me ka se ni ho ye but obaye no me ka say estro ana wa ranimo because the AC and san see omudi na ba hospital now on hwe say obetimi abedu hospital ko ana ebia on grupo because imagine am robbers omo ba mo fie omo de omo person omo fan omo agi musika omo agi bibia de ss omo gi omo agi sika no wie no omo asafa lady no free husband no e de akọ the husband no so won him bibia omo de no go until there's it calls for fear. So the lady in actual fact will say it's true and this will be running mopa anybody in shaky until or buy no found that she could not walk on the minute people she was supported when they got out of the DC they have to carry her back quickly medical team by okay my young Masonia Ibrahim in Komo Ibrahim a senior colleague journalist of course Barfield report says see Otimnika Corp now one mount a vivid account in fact chronological account of the SCA on the ground that you can't take it away from Haji Ibrahim Abi Bibi Abuakwa there Ediana ba ya mi adomboko na Enra maminya the picture obano manfo aye ye dikan yeso ye matron wo school bi we accountant okay accountant mo enyina hini Mpasetia senior high school Mpasetia senior high school I see so let me that na person me establish accountant Mpasetia senior high school day assembly seat daben what happened ankasa Diana ba medase assembly si enra ahomachi be 1 am ahomachi no na baby a victim ne chino oni ni kunu no mo yata pain ne kaka enti ko mo fie na 2 bedroom going back as a 22 bedroom apartment I boom Bakwa dem ya bom ena wutimi fa we dem epie we dem wutimi fa we nso dem pie we dem even though obi awo ni me enti akonfo ni edu ho no in fact ho no e new site kakra ye sisi fie no na ena san wo efie a yensin wie ya uncompleted house ebi okra na nwure fu ho nti omo se akromfo beba ho ne de eya normal enti omo dru ho no one omo scape ho no because omo ho na nka se fie ni ho no eye tiatia ugina ho a uhu fie nim a obetini ewuri akom enti one omo scape ho no wure fie nim two no omo ntimi nya access enwura omo dem because omo use China door no na say uye there a untimi mbie enti di omo ye say
ɔmo fa ekyire bi a window no so no yɛayɛ burglar proof den ahyehyɛ beebi a nti ɔmo yusu car jack ya otai edwo ana biribi a na wo de ajack car no na wo tu time no asesa no nti ɔmo de jack no hyɛ burglar proof no window ni mfinfin ɛna ɔmo jack ya na emu bie nti emu bie na kyerɛ sɛ ɔmo betumi afɔ hɔ awuram nti ɛna ɔmo fa hɔ wura hɔ no ɔmo wura hɔ no kyerɛ sɛ access hɔ na ɔmo kɔ wura bedroom hɔ ɛna ɔmo Doris ne ne kunu ɛda hɔ ɛna ɔmo nyane ɔmo gye ɔmo sika ne ɔmo fo nti dededede no na ne kunu no nua panyin ɔno nso wɔ other room akyɛ ɔte dededede ɛwɔ dan mu onim deɛ esi nti ɔno nso bie ne dɔ ɔbɛhwɛ deɛ ɛkɔ so nti ɔbie na kyerɛ sɛ akɔmfo no ɔmo to hyɛ ɔmo ɛtwe ɔmo nyinaa ɛbɛka Doris mu dɛm ɛna ɔmo gye ɔmo mobile phones fɔ ɛna sika deɛ ɛne deɛ ɔmo ntumi hu sika no dodo ɛna ɔmo gye ne nyinaa nti ɔmo wie a ɔmo kɔ no ɛna ɔmo san fa Doris ɛde no ɛkɔɛ ɛka ɔmo nso ɔne yɛ buus ne nti ɔmo pie ya obi ehu beebi a ɔmo fa but according to ɔmo no na kyerɛ sɛ ɛnyɛ sɛ ɔmo de car na biribi na ɛbaeɛ na ɔmo nam fam. Nti ɔmo de Doris no accountant no wɔ mpasɛti accountant no fa fam nti ne kunu no at time ɔmo de kɔ na ne kunu nso wɔ na ɔmo wɔ hɔ nti ɔno na ebi mu koraa ka sɛ na nka ɔmo betumi ato ahyɛ ɔmo so but na ɔmo nso suro because na ɔmo si nkurɔfoɔ no kurakura sekan ɛna nim sɛ etuo nso ɛhyɛ ɔmo a maybe ɔmo akɔbɔ obi tuo anaa ɔmo awɔ obi sekan eti bi bo entafoɔ no ɔmo fa wɔn a ɛwɔ ada twin apartment mu nso ba bɛka wɔn ho ana only one apartment pɛ na ɔmo attack yɛ. nti ɔmo wura apart sɛ ntafoɔ no occupy 2 apartment no wei ne yiri wa wei ne yiri wa nti ɔmo wura baako ba ɔmo wura ketewa ne deɛ mu a ɔmo wura anoma no ɛna panyin ne kye sɛ ahyɛ dededede so ne nua apartment ɛna ɔno bie because meka sɛ ɛyɛ twin apartment na mo wutumi fa wei dɛm mu apie wei dɛm nti ɔno bie ne hɔ no ewura wei hɔ ebusa deɛ esi ɛna akɔmfo no ɛkye ne car na kyerɛ sɛ bi ɔmo nso nya access to the room ayɛfie no ankasa ne ɛsan wɔ boys quarters a ɔhɔ na ntafoɔ no ɛma mete ɛna other tenant nti that means if you on nipa we can count not less than 5, 6, 7 mpanimfoɔ wɔ fie hɔ. Nipa wɔ hɔ paa ba nso ɔmo deɛ no akye ɔmo ne ho ɔmo boys quarters no bi a ɔmo ame ne other tenant no nti ɔmo wie a ɔmo de ɔmo pie a ɔmo de Doris kɔ no ɔmo akyekyere ɔmo anim ɔmo nso tii dede na ɔmo pie sɛ na akɔmfoɔ ne de Doris kɔ. Eti time no na yɛ ɛna kyerɛ dɛ meka no ɔno a no yɛ very very bushy side wɔ hɔ nti possible sɛ ɔmo betumi de n'afa nwura mu ne but ɛne deɛ time a ɔmo de ne kɔ no obi anhyɛ dɛ nya the exact account no ehu beebi a yɛde ne fa ba ehu sɛ ne mpaboa sɛ ɔkɔ no ɔhyɛ de gya ne mpaboa wɔ kwan mu sɛdeɛ ɛbɛma obi ehu beebi a ɔmo de ne fa nti ɔmo pie ya ɔmo fa right nti wɔgya ne mpaboa wɔ kwan no nti wokɔ kwan no anim a wohu sɛ ne mpaboa no egu hɔ nti at least obi ehu sɛ aha this road ɛna yɛde ne fa ɛna hɔ no ɛkwan no nhyɛ da nya wode kɛɛ kɔ koraa na ɛyɛ ade a wobɛtumi akɔ speed ɛwɔ sɛ wo slow down paa maybe moto na maybe nso yɛnim sɛ ɔmo paaki moto wɔ baabi mebɔ oti na ɔmo sɛ akorɔmfoɔ no ɛbaa fie hɔ no ɛyɛ dodoɔ sɛ tɛbɔ wojoine yɛ on Facebook page akorɔmfoɔ mmienu ɔmo yɛ mmienu ɛna ɔmo nhyɛ da ɔmo sɛ ɔmo hwɛ ɔmo na ɔmo yɛ young guys kakra maybe bɛyɛ mid 20 ɛkɔ 30 hɔ but na ɔmo nso ni sɛ ɔmo yɛ armed ne nti no ɔmo suro sɛ ɔmo nso ne ɔmo bɛyɛ gidigidi na maybe biribi bɔne bi ankosi nti akɔmfoɔ no deɛ na ɔmo yɛ mmienu
But who say when it comes to robbery now, sometimes untimi hu ebi okra no mo do so since I who say robbery na ebi mutimi gina abonti mo mita. Na maybe me ewuram. No mo ma ko ba ti de ko mo hu won ho ni de so mo wura dem no de. O me mienu. This is interesting. Enti at what time no akronfo no ba fie ho? Omo ba ho around 1:15 ho. Ena omo wura ho a omo be yenti and so operation na nche short omo fa 4 minutes kanana omo nti delay bia mbem kesi nti owanya ade a omo timi di more than 15 minutes kra o edem Enti nya obey na no mo ba be fa na kode 87.9 Kumasi. eno na residents bi hu ni say ebe possible say onu nti no mo ba that possibility there for now yentimi hu because munso bi munso hu ni say contract esan say na pay me nso oni ne wife ewo ho a ene ne na omuchi omu na ebegu omu one room na omu kono ede no man fa akwakora nko ana because nkwala ka ho na Doris pense ene omu fa after omu ba no omu nya phone so omu nya sika ba no omu nim de nti a Doris ene bi munso ni say maybe omu ba omu nya sika kesi because unso omu de omu ko eno ahomachi 5 pepepe ene omu frɛ be Doris kunu mame ono nso ti fie ho e frɛ ne Davi ene omu frɛ si ni phone so say oma Doris e hye omu nsa ba che oma ma family no by anopa 9 a.m. omu send 20,000 Ghana cedis oma send a omu di Doris be ko echire meaning na de omu kan no judging from the omu kan che so omu around omu shedam fanin ko echire pa sa enti na ma ebi mu ni se no ebetima abakra se obi a oben omu ana area for enti nipa no ohwe a woni mu omu na omu nim no sana na amanfo nso esusu because ohwe do amu ye ko no ni omu demand na omu bezo omu demand kese omu pay sky beba fast enti no ohwe amu demand 20,000 ba any day okay. So Ibrahim, yenti ade chen anopa no. At what point in time na family no kobo police for amane? My yenya that understanding. And at what point na police for so ebe mo. I tell for se be afraid na do afire na to ha. Hi Akoma 87.9 FM. Me need Adriana Bakofia Asante. There's a story of an accountant at the man Passetia Senior High School. Akronfo ko mfie Abuakwa asrema so ekoche no. In a Rambo style, na omuwi a omu ewo fie ho no kidnap oba no ere no efri fie ho. The reporters echoy led by our senior reporter and of course Ibrahim Alhaji Nankasa efie ni nie kwa no mfa so wura inside no na oye narration ye dum pempen so omdo oba na ko ema no pa 5 a.m. they have demanded 20,000 Ghana cedis bounty now enti me bacho eba sa no na what happened? Enti omu de esi ye no omu se anaduna na omu ko police station ho ekobo omu amade na omu se ye ko kakra free education minister my education minister so inform IGP enti anopa no na tese na police for ye tu omu guma omu so ye hwehwe omu enti anopa de ko eno na efi ho elenye is soon left right center ne ma me baya also so ne kasa e be 10 e no kasa onkoda esi ade no mu hwa ni so mu bompa e se oba no kra no ma yenkukunu ana bibinti police for CID be fa be ma no ne family ni bi call investigation ti o ya stories no any residents di nkomo mo kasa o completed building no ama kronfo ba ho pa ni ayi be 1:30 to 2 ya happy apa ye say ba office na ya be prepare for enumre no ye tina ka ni mana ma no dimirika e ba e wo si o obi afẹ no on phone ni so se
say Doris bush bi wo mekiem no o fa yi atwuma menhia udru menhia police station na amune onsa nifa so na wa akoda ho nti so free Abuakwa cinema so na ko a o nanti dia nanka wo be fe nwurem enwo bibi peace about o faka dia maybe be 25-20 minutes dey bet me the odro. Okay. Nti omo ka sa no na quickly Doris no so ne man in the kasa because no dem say ye ni mo so omo jani phone ne man no omo jani nti quickly na was say the police. So all this one no obien work fresi ni kure ni so. There say ni kure no phones ni na de no o man sisa. Oh okay. On the phones no omo fa omo phones ni na including Doris ni na. Nti maame ne de o man nya ne phone amfa. Maame no so or the different apartment. Nti ho de o man ko. O man ko kra. Nti aha no no omo ye omo operation na omo succeed coin. Into omo friend na your friend police. Walk up fire police station or get me more videos. Yeah call nti e call na mpa na odawa nipa etwa no ho ehia. Ye drew na police for no eje na atade free no man because emsa na jo omo de ne ko no na oye semi naked kakra emse 19 na un say omo da omo hye no na ebi hye no nti na o say nti odu okra no na chese no hopu police for kra no mpese obebe omo sa nti ne ma me ne aba esi ya no hu omo no ba mo omo den ena ye de no tu kanim ena bua ya mfa na mfa bebia na ye de ne ba Abuakwa polyclinic ebe hwehwe ni mpom din kakra in fact no I week for ontimi 1990 na na o hwe etibia na wa very very traumatized I say ehu abono pa so anti nya police for ne ko hu no obi na ekohu na sa woda edantom. In fact ye de wo ho no na nipa no ono nipa no friend ono anso efre ne sister baako and the police phone na ekosino. But I would say the issue is that women can say police phone and a rescue no, but a play part. Esan say Osha one in IGP de Maya yes two police for two no. And I was sharing for I been to conclude, but omo said omo kofa omo high time kidnappers because Osha one scale would demand who born who share and then we won't say the one media can store an IGP so police for na crofone de ese ho no no mo nkura radio nti the IGP kan hwan obi a omrom ntewe e dia na ba akonfo mu follow media mu follow mu de koso pa enti na sometimes police for ni e kono because mu say every information we give out there it me mo Johnny ana etimi mo mu lead mo mu ye bibi ntimi dem sure say na omu tie pa but the police phone to say based on omu track no appointed those areas okay until they were closing in on them but omu omu na omu afre until now omu ni say fine when possible say no ntina ama omu ato and na ye de fan ko hospital omo hwe ni nfa hospital edu yakra no over one pan ye so mbetimi ehu na ntini no because na ni na so ni die na wa san ye mre ni e nti na ansa na omo timi ye ehu ni ntini no na omo one pan ye kakra ehu ye nti in fact medical doctor no kra de no ka kire se oni Doris kasa ye no ka kire se asumbodi omo bo na sumpa esa bo no nti na wa ye me nti inforni de o ma shate o mo ma no psychological assistance because it is very important nipa ebohu sana nti enu asate enu aye free wono o mo ye to mbema no ayo stabilize pa o mbegusu amanisa sende be ya maybe o china na o chinechi
actually by next week there will be very stable now with me akodi ni juma nche no na sisi ade omugusu a omudi emano. Wow. And this is a serious thing, Ibrahim. Very, very serious. Ejana baya wa because incident no ni say e robbery kura jananka inform who because it is omu enye robbery kura pe si ase akrofo ba no mo bie ompuma no mo di bibie you for the si wo kan ba say ya fa obi as kidnap na demanded for ransom no omu bi da enche no do na nko ejuma wa say ehu bomu ano mbe gu fio nti obi epie kra na osuro ne don enche no an me sure say ebi mu ntimi na na jo because no so ati kiki kakra obesori nti na ayehu ba atli ye ko hu no na be brace back to hospital no mo si o my relief kakra even though mo de o mo be stress say e be ma ban bo ehu aye din water area. Okay. Ibrahim, mama tie doctor no na ati for advice. Like I said, you here, but obaye no, like I say, it's true, and I'm running because the SC and son see omuni na ba hospital now on share say obeti me abe hospital and now ebia on group because imagine I'm robbers omo ba mo fie omo de omo person omo fan omo agi musika omo agi bibia de ss omo agi sika no wie no omo asafa lady no free husband no e de akọ the husband no so on him bibia omo de no call until there's it calls for fear. So the lady in actual fact will say it's true and this will be a running mopa and the body in shaky until Obaye no found that she could not walk until midnight. She was supported when they got out of the DC. They had to carry her back quickly. Medical team by until Yatimia Anyani Venu and the Inswasino, so I'm on a treatment. Currently, we run the lab and Shishimo ni moja mweni bibia enti ya dinu asi edruso evans on timi dapo because of what happened enti ya manu dro the itimi are calming down na bibia ya okay and this is so go so say dey and are okay and with the sort of counseling and support the edema psychological and yaminti no one who was the otiase I think it's okay. Omo nasu they slap him. Omo nasu any omo di sika no so ebone ni kon echi onumo. It is not the sharp edges of the knife though, but omo nasu. Abusanfo we the big story from Abuakwa we mempotemo and anopeng and I de Emma Ohio Akoma 87.9 FM. Mempotemo. A very sad story of a moment. Say you have all the issues also there and nafi ya interrogate. But Ibrahim, so for now a police will be ancheno. Enra the asset, in fact, asset enra na ye konide. Na yentimi arrest obi but assurance omuma any say even though you who doris nemum your mo catch up public and say ade also omu ye bia echi nipa mienu no omu be yesan say omu track omu e no omu hu say enche bia no omu be chi omu na ye do omu afamra kwan so Akoma FM 87.9 Mama na wase bibini ya be sign aton sade afro Ibrahim Obolo, this is a serious thing. Yes, Kofi, a serious it links to the story of Kaswa. Yeah. And almost to say a lady na ya kidnap no. Kaswa, you almost kidnap ko repu no. Aye. A koko repu. Any pa for the no na woken. Yeah. But me fan say we the no Kofi say eno kra de say the tutu we mu a. No ni mo mo ana. Ene de onimom se ba ko na aye ne lie. Oh. Ana wa friend say omre fi nto onim say ne boy ho no oko.
ana okoya sa boy no any boys ni nyina na kabu a obeso bi dige ne boy 87.9 but we say ne de Kofi o say onim omo ba bia ana issue say ato omo na me de me nwanwa kakra ne ekwe mo fa so wura edan ni mo de carjack edi wura ebie window no timi wura edan ni inside no ene say emamie no Kofi o say emamie no so na ne wodem ho yeah asema me busa mo say adan na anye oba foforo ananye omumie nu kura na ekoye Doris nko was it emamie no say eyawarefo mie nu ne te dan ni entafo obia ne yere eti Doris ekunu enua enso ene ne kunu ne yere nete edan kromo Kofi efi krom ufiri we dan na akọ we dan ti enwonwa se akonfo na nchema ne mienu mu manfa nko na ekoye Doris nko a so na ya accountant eno na nka me ba wo se according to information o se be man so ya accountant ana oba no so ya accountant it means say utim se bibi ho ye bia ye nim because ebeye se akronfo no yes no na say any much about our phone. Let me tell you one thing kronfo bie ni obe sorry abawura ofie wabra uni background information about fie no I see e bi nsi da yes okay na say all details bi wo ho a kronfo bie ni ho omo abawura fie wabra omu ni information wo omo a obegina puma na chi na omo de yaman afa edua ho abetwe phone ene saa ne mate se na no na wote asafo a ye be wi a wo phone wo ho e wo puma chi saa ne ma no a ene ye betuma be wi a ana se bi a wo kọ na ye hia wo kọ masafa phone mai ba se kronfo a wo ba ofi abe saa operation we no without lead on si hoda Chronophobia no. But Kofi etimi si ese Robert timi wura baby they don't just no. Kofi etimi si say bia Robert every security say efia ya to fence wall. Na Chronofo atie si fie nim. No ma hu bedroom. Never Chronophobia no be take that risk. Sadia etimi si o because o say ebetima ba say bia Robert na cooperation. Ebi o ma cooperation. O ko am so yemfa we say ntwato na awura. Frɛ Chronophobia we nim no na bisa no. Ene bia ati se jebi ne betima boy se bia onim Chronophobia on free Chronophobia no obekwa kwura ofie abeye operation wa bra oni prior knowledge about fie no eti Kofi de na make can se betima ba se armed robbers they would never do that oba Kofi asade etimi sin so I am telling you me say ya wo Chronopho a ya wo sa awifo nkwala area boys a wo ba be wia enamu enkwanmu nam obewia TV ne sa kwala nketenkete no ebi a wo ba wa de ball bi da ho no wia oba be omo sande obetuma omo hwe fie ho na wia ho ye din a no mo presi sisim no ma ba sa na dwo wada masa Chronophobia no be sa mistake Kofi they will never do it owo asofo de omo no ete say o se we de ene ye car hijacking wafaka no base kufo omo so awura fie mu da bi to bas eno ye different na make say we no eno kra dem have a lead we the carjacking they say dem matsan okay me hu so onko ana timte ne betuma yire waje those things are normal and e bia we share wo in chambers now what the seconds in film masa fa we ma ye na atia say eno wo ho base Chronophobia ni tie si fie he said we operation we here there was a lead na say obi na amo hint na ma wo hint say wo time wo da efia oba ni dan oba ni dem dan be ma ni dem nya sanke bi sida they will never do it obi a oben wo na amo san I know I don't know but sana bi hu no yes because say entimi ma say ade na o wante me problem ne say ade no wante atano be ma no ka ho na yire anka ho na koye Doris ne ko no mo che no ala Kofi the SC no betima ba say ebia na Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. Yeah. I see. Yes, Kofi. Yeah. And easy say, Sadi will be to Messi just like that. Now, Anna may say, Kofi. Yeah. We say according to a historia reporter na Ibrahim Demano. Yeah. It oban Kofi Omanya hwe. Omben bibi. Enye se bi omo bo ne keke o. Omben bibi. Aye, because night when e se no na akronfo de wakopa na ya anya ohwede e be hu kakra. Say no de enye interest.
but me interest too the interest is about the health and health no Kofi say me fan say Arabs no omo HIV na omo ne oba have affair say ne health no so no e ka no eno de see enya nu ho but me so me hwe ho Kofi unru ho no say bia ba bia wo no e bia wo ha me so metie sie kire na makodidi ho so kakra enti me so pesa me hwe ho no eno de ya en kan bebre sa because me dwene ho pa me de ma dwene no wo e ho side no pa say enu betimi ama again no kra no na adwene man ni bebre na adwene de be bebre because sadie na esi no Kofi e ho hospital they run a lot of tests eno so Kofi enya dia doctors no so be ka say bia omo eye test no e bia omo hu say akronfo na fa no enya de ombeka ombehu but omo nka nkyere media for o debre na obeka cho we yende oh say at least say bia nkomo brief ye kakra so e bia omo brief say wo yire no anase e brief say wo de eno no betum afo say okoda surgeons Kofi say akronfo ba na wo surgeons asa ne ye be yire wo na Jansen hu da bi Kofi asempa na me say oh Kofi who say this is a serious thing you're very serious. I mean obi wife Kofi obi wife but and also it's a very worrying enti Kofi say oh ye be ma adwene we be ba otiri me yire ne ye be fa no a maybe say enti sabre omo ye ne dey me dwira ko ho so Kofi ne nkwa de hu hia eno no ho but me dwira ko eno so Kofi ne nkwa hu hia sabre omo ye dey na odwen ho what say papa da bitio ne nkwa ne hu hia o but me dwira ko ho Kofi ne nkwa na na wo yire mra fie asundwe na wodwen ho ana say sabre ye ndey Kofi eno de ya pa ne so be fa yire ade ya pa se ne nkwa are you normal me you very normal pa ba Kofi e say obi adwene ho ko ho eno de eno should be the last thing that be last thing say ne nkwa ho ne hia se ne ho beto no Kofi se nipa no oyade bi a ono oba ne ofo oba no de yade na mo oba no obewu eno so ka ne nkwa no Kofi eti eno so say adwene ko because the esi no according to reporter na Ibrahim de man say na oba ne se night wear ana akronfo ne be fa no omo ede ne ba no na o half naked it means say bibia koso aside the bro no a yabo no bibia koso but e bi oba ne timi ka say oba no wa ya to mu man say o yeah Jebi walk bra ya de ni wura hospital mama that video Kofi wo dey imagine say akronfo o join on Facebook page at the time I had in wura hospital ho and omo asonim okay this any pause mama and this is it and Kofi who said doctor no reporter no man say omo de omo born asum also oba say omo born no omo de say kan born di Kofi omo de say kan na born enti akronfo no waye omo dey ebro ben kwa na akronfo be boa mo oba ye week to the sense say ye hwe ni vein kra no a na ye hu later no mo hu ni vein o da be veins there normal edum pepper so be in a medical sensor Kofi ebe normal whereby why a week who patient no a week na say week dey obey week enti akronfo me fan say e de bronco Kofi say bia e be tena to atietia na ya say atietia ne kon de second ya wo no enko na na ye week e mean say bibia koso ba akronfo no o ma anya de Kofi o ma anya de and one akronfo a wa ya de papa na utimi che oba no so wo fe pa Kofi and akronfo bi o wa ya de o se akronfo bi ho no man ko otimi hu mobo okay otimi hu mobo so de manya phone ne ade a me kosa na to the sense say ya che oba no e de ne ko Kofi bibi e koso a ye chen so a ye nim no akoso I think say your empire for our security so woman in there's the time right intinachi that any o say empire nko so de Kofi empire say who say Kofi problem no bibia na de koye empire nyankopon ne tete ne sa say ya hwe nso ka ho enti so ka Kofi no so ka say o ka say bia empire nko obi anya careful na ye nhwe ye ho so enya Assemblies of God Rema enti so for no mo empire no mo bo empire kra na akronfo no wura ho a omo bo omo say yi quotation good so for no so it tells you say the system now is very terrible yes and until na ma ye mu bi betena ha nopa na ye remind the aban no the seriousness of the economy ya obi ntiase no hwe enra the Church of Pentecost at the ensaka a leaked statement memo omo release here to the church and ironically the General Council of Church of Pentecost. I am not linking this to any situation. Say bia omema ye den entina kronosem ebia aba no far fetch. But what I'm saying is say
yen leaders and try na he ka ho se oman no mu too hot the state of insecurity no ekosro sure ekosro pa kromfo dada under no circumstances and will be a kromfo ibeka se wanya but the rate at which enyama urging semu things exploding and that is a serious thing. Enra asokore mampon e dey so the sense here Kofi Enra asokore mampon boban ana issue no ankasisi here na news aye nya ene say oba bia oye bad time na ne ba se nachi yeah ogina kwa ho yenim se na ka no wo pe ana se ebia wo twen obi wo kwan ne ho a ogina ho no mo na